Lah, wajan je ti fon pou nou pale, nou pa. Se la manti we. A mon cher fwe, pale. Pa pou. Jon pa pou nou jen jen, pa pou sou jen jen. A mon cher, ou konen se deklarasman, ou konen jen jen. Ou konen sa. A fwe, moun pi jen jen paso. Moun pi jen jen paso. Moun nom Johnny to. Santi sa? Moun nom Johnny to, gade pou fon pou nou pale la pou mou to. Moun nom Johnny. Mou ta souete nou kwa zon fon la pou mouè. Moun mouè ma. Sou pa ki anon. Johnny ap sou pa ki anon pata pa. An mache, nan mache, nan mache. Moun pa pou se pa jen jen paso. Che, ba male. Che, no. Ou pa kon koze mè kon. Kon se koze an. Ba mala, vamos che, ba mala. Be. Kalian nanti sel makapannya semakin komplisi pasti sosal saya mau masak ini wow seri kan sampai gitu saya mau masak sosal campur pakai idin ubah dia punya idin ubah Se lo puoi stare per il Jimmy apa tuh por favor haitiano, no dominicano. Kita ngumpulin yang sih, Jim kita ngumpulin kalau panas. Kok babalang pengato. Yang ngumpulin babalang. Saya lagi. Bom, ibang kamu sa. Kamu sa gabo. Woy, tu santi fial pa jam não pa um bujama. Amusha. Mpa janja. Kute, mpale kreol li pa kon, mpale espanyol li pa kon. Ipa pale kreol li pa kon, ipa pale espanyol. Men seulement dernier pa oli an intimité mon. What? I food what tu? Sak what la? What? Sak what la? Eh, comment dem sak what la? Si me kon sak what la, mda continue pa la avec. Wa kon sak what la? Eme moun rali. Ou pa janje to. Eme ali. Moun pral pa d'Espanyol avè. Ali. Yo no opino porque yo no sé, en eso no se cuenta a mí. ¿Y cómo yo voy a esperar que a mí tú, entonces está con la gente, Musa Dominican. Dominican Musa. Tempo lá, quando ninguém leva mais de dois. Quando é que nós vamos chegar, meu irmão? Cheguei tal manjando de mão, por exemplo. Cheguei. Tu não casei muito. Você vai para o filme, monsieur? Tu vai cadê para informar isso? Parce que j'aime moi belle ça là. Get up là dans le show. Chérie, tu t'es crasé, moi c'est le premier avec ma photo 3000 gouttes pour nous là. Eh bien chérie, oh, tu m'aimes encore, oui? On te parle de créole, la fille nous a dit nous va parler de créole. Ah, comprends, tu vois? Ah, tu vas comprendre. Ah, non, mais. Et comment peut dire 3000 gouttes là? Non, frère imbécile, moi, c'est comme de te parler avec ce monsieur. Merde! T'as deux paroles, monsieur.